as nokhe to para silai hengale adudani ahan gaina kwa cha ba mi gaisina ya tum sale hai sate ya seng base chaki again WHO na recommend to brush to bada kwai dagi me am soina sa ko brush to ra bani clinic to sida yaure ngasi ya sing si mora mot am to toge BM dental clinic kaida hen thoi ba mi sen dang ngaw gare hen thoi ba se tumom ba dai pura pane ma gya ni ngaw ngawri mo siang clean oi bane koi sidana hidang mayam su loi lei de kai ming kauge ani yung apun na khalo ba ani punna le khalse ba dress ba chat ma sida yengo nene da yengo lang hore ngasi si abe mi bani makki treatment tawdoine mafam si mina yamna luna nana madi chection na tawe haibagi akoi thawaina khalla laksaine adu ngasi tawraga haijarage kayam fajana tawe do offer ga mayam pihalage ima ahum si ko bagi ate ma ni akoi ki doctor gi ne assistant anu ba ni na treatment hauga tawre magi si kari treatment kaino scaling to lai scaling se koi na calculation na recommend to bada se hi ma da anidap to ha twice a year adu de dum to bi do ba adu ne ngam jaga so at least once a year de dum to bi do ba ne ba am au sok ta ba mi so am ka sok na ba mi at least once a year kai gino ja koi na phana breast to ka ga su ko adum plaque accumulation se dum to ba ne ba adum mo plaque formation to every second ko ni to ni na adu ne at least adum to bi do ba ne to at least polishing su to polishing to ba sina kai kana ge hadda enamel ki surface da oi da ta ga di ya su ba da khara han thai ba tung ga na thami khai ko ya su pha ba te la ni adagi tu si sang na su chat la ni adagi macha thoi ba hey pai pre de slowly ha as nokhe to para silai hengale hoi adubade na ta amot pa mai seng do shi ba iho ba dam ta be hojing na tai sina police tai ba polishing loi gare hojik sisina yari yakko chechina ba infection tawdana ba hai batare ting negro chưa? Là men rồi chị nung đi. Anh nhỉ? Tung sang đây chứ. Sina cây tao hình như lập sinh là vậy.
Masaya yasimado ano kaya nagsimula Yasingbase chaki agano WHO na recommend tawbagi matungin na dinya human manungda anira twice a year same haibane ba every 6 months ki matungin na aduna akoi nang ngamda ta so at least once a year chahim da amutang di koi at least check up tawbagi chathopira ko aduda mola madi sengopire scanning tawlor ba matungda magi care lobada basa himya ba brush thopiro ko aduga isin lumbu sabase sida thum hapaga nong ani rom na ni se tingri ro kai ni ba brush tawbada akwai mayam soina sa ko brush tawrabani na ta khalaga yam ko ina tawba ma da adudani ya brush tawba matamda 2 minutes ta hena tawba ya de ba 2 minutes Yam nuwaizare doctor nasi hedi akoi niom khangdaba mayam loi khangdana akoi tawri ne ramu tawtoi ne ba ahan sing akoi ne tawba adudani ahan gaina kwa cha ba mi gai sina ya tum sale hai sa dei na te ba kwa du chura banina brush akan ba season na ani ko adu do moi ta takhalam brush ko na banina aduna koina recommend tau za ba matam da ya na soft oi ba brush se crystal tau ba ya soft oi ba se ya ya soft na ba Mayam hauzik mak adom ke dental ke problem lai ta de BM dental clinic se sida sa piro chairau bage hauzik 10% discount every treatment the lady bane si khudong sa ba si tuna lobi ho aduga makha da epizali be address se sida doctor siga tanana bai da mak ta chapiro atuba